নমস্কাৰ। আজি মই আপোনালোকলৈ এখন চাৰ্কুল ড্ৰয়িং লৈ আহিছোঁ। গতিকে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এই ড্ৰয়িংখন কৰোঁতে কমেও মোক 5 ঘণ্টা সময় লাগিছে। যিহেতু মই ড্ৰয়িং ৰিলেটেড ভিডিঅ' দুদিনৰ মূৰে মূৰে আপোনালোকলৈ লৈ আহোঁ, আৰু যদি ড্ৰয়িং ৰিলেটেড ভিডিঅ' কিবা জানিব বিচাৰে তে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। মই এক্সট্ৰাকৈ এটা ভিডিঅ' বনাই দিম। আৰু এইখিনিতে এষাৰ কথা কওঁ, মোৰ ভিডিঅ' যিসকলে চায় লাইক কমেণ্ট এটাও নকৰে। লাইক কমেণ্ট এটা কৰিব, তেতিয়াই মোৰ মনৰ উৎসাহ বাঢ়ে। কাৰণ এটা ভিডিঅ' বনাওঁতে বহুত সময় লাগে, বহুত কষ্ট হয় ভিডিঅ'টো। গতিকে লাইক এটা কৰি দিব, মোৰ কমচে কমটো ভাল লাগিব ন। যি কি নহওক, এতিয়া মই এখন নৰ্মেল পেপাৰ লৈছোঁ আৰু চফ্ট চাৰ্কুল পেঞ্চিল, আৰু ভিডিঅ'টো মই ফাষ্ট কৰি দিম, নহ'লে বহুত সময় লাগিব। আপোনালোকে বুজি ল'ব। চুলি আঁকিম। চুলি যিটো ডাইৰেকশ্যনত আছে সেইটো ডাইৰেকশ্যনতে আঁকি যাব, কাৰণ ফটোখনত যেনেকৈ আছে মই তেনেকৈয়ে আঁকিছোঁ, সেইটো ডাইৰেকশ্যনতে। তাৰপিছত চাই যাব আপোনালোকে। মই চুলিখিনি ব্লেণ্ডিং কৰি দিম, তাৰপাছত চাই যাব।
লাহে লাহে ব্লেন্ডিং কৰি দিম তাৰপিছত চাই যাব ইউজ কৰিছো কাৰণ ফটোখনত মাজে মাজে চুলি নাইকিয়া হেতু কাৰণে মই তাত মুছি দিছো অলমান Living life every day late at night not okay all I want and I pray all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day late at night not okay all I want and I pray all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want and I pray I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day late at night not okay all I want and I pray all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want and I pray I believe in the better days. Living life every day late at night not okay all I want and I pray all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want and I pray I believe in the better days. panchil pen use কৰিছো এটো panchil বুলি কয় আইবল কিতাপ মান শিকাই দিছো প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু আজি ভিডিওটো ইমানতে